Minsan kasi lilia maingo kalangan kiyang kauna katin mweidohng kechailas ngakan Mour chail begap liu tu bananan life wet ni minsan ran wet saikin jame doaudapan dolaro kapagap awyudo mebanyang ya Bible study. O meng siyo akod kaun lebalap kalanganin kamui sabadro doremui ni minsan gazet ni marang kaun Jesus sa kasabay kalangan kiyang kamui sapul mo limbak sapul mo Kosonned kapay sa peliana waisan songkang korusya makaidang kupromoy te sapul mo plano ang kitnan marainin ranwat sa kapagap ku will of the Father da kupuran kauno pampoitan anat Mour tama kupromo me pit ranwat sapul mo Kosonned me pit ranwat iyay kapagap o Lord mapamparoy pamparpesang ponat Mour ikalangan kiyang komo sapul mo Kosonned kapay sapul mo Kosonned kakairata Kosonned berora Kosonned kaskul me koras mau kosang remai kalangan kiyang komo Mourin at podakan nait serikan tipsokan makom katin mweidohng sen kak aniki sen papa kiyang komo mamoni testosa te luko te nim kalangan kiyang komo sapul mo kapay kung katin katkat bonat Mour ran koros kom katin mweidohng kiyang kosaya tame melel tame kosang remai song koros makaiden kom de mweidohng o sa pelian daw dengan trebel me bangkin songa na wiala o katrapo masano pwede kirtinan palimaun kapagap kiyang komo palimaun nat mongyong nan marainan ranwat kom katin make kiyang kit tibatakan miye tip makom katin Kaudiahl ngai saraw pagre makom katin kamakit nanat mongyong po sa tebe bonsasa asan kak repent sang kolula waliaka o morgamor pung kom katum pola po sang kakan kepung mong count court kalangan kiyang komo klokwet kom katum kupro kapeta kawit kawasa ko kasanewi sapul mo masan nat Mour once again ni marang count Jesus sa kaprayang komi at kapw. Amen. Amen. O welcome korusya me todar yang ya tepan yang ya nana sapul macay kaskulen marainan ranwat ipajowan kitar taitele na kosoya Kitail Powehdier Dihp Kitail Powehdier Dihp chay koros me ipsapal chay koros me souleng mweidohng Krais a chay Mour chay Powehdier Dihp okay korusya me say ipsapal korusya me Momourki Mourin penirail resek powehdi Dihp kita ngan saraw say potlong puen sa Israel nan Mourin souleng denan sailakan Mour wet mona iban dolay pinan kian sumawan ran mawi korusya ran mawan niot kayon week kayon ranen nan week kapw miyak sin wogdak lanan schedule me pit nan weeket puegi kauna bata awialar ministry yoma anso me trap daw kamelele me sangni pegaren kauno angong kilar chail me pompe wan sa otro awialar ministry yo ministry duwehte ban momotso yeyi souleng men kai puyeti te kakelaka towe kanso ko saya me awialar ministry yo bueki awiyat sonda dog angkang kakelaka chon sarawe chon momotso. Okay, so ime nanewe wiki kapagap ki kawaiten kauno tak chay kono wiya takom kupur ki Lord mesa kono wiya okay kin wiya kapagap ki chon Bible study master bil sansal ko to kapagap live apu yay kapagap way pompenene kang koros making kilang marayang member ngan kauno pata okay so amu yang member kamu usang mekot kom sto usang nan wawa kom usang vision kom usang kendo okay vision buksaro ka tete ma soda trail kairoir ariamela mi mo trail okay so kairoir vision lo kayang wayo vision tamak chay kairoir wang ar ko na bata yi kairoir pon chailen komorla chailen no bata chay Mour pechay banyang komorla okay ar nan wicket tama kauno puliki po na Mour
nito na ikin ko to kapag live klok isa kayo. Imenen more engaging, imen kilang kumail po yasa me turken kilang ya ko to pon live. Apis chowe weki metodo. Ari men kilang kumail men chailen kilang panaw kapakap. Se ikarapan ewa ibilakar pakpan partnership. Okay, niya wiya ka schoolin mayroong o tight makom koan me kauno pulpo na mong yongan komenyang souwas kalangan ki moineleler ek me kataroto tarail kanipan yang souwas monthly. Okay, and sansan chay pampaki ka school kan ak chaygen kiyanan wiwiya ai mo man atay mo rin solang abang kakairta. Okay, so ang mepit mo ni may ka school tier isang kisewo mayroong mo kan kukola nan sapol mo mail mo motso kan wasamak maikin kautakiya. May kay mesuto tulul kinyang kautak wasakis tirin men pombe relel mainland resola kautak. Okay, miya mentatong ya isola kautak sambar isak limao. Sola kautak sambar riya isak. Ar makomentait makomenpaikya masanongkot isang kisewo mayroong kumga katarotong kid o ananen mission ananen sent loud. Koros me miya wasan amail sarawi mail katkila sapol mamail isang kise wasaw o sapol mamail mayroong kan. Miya partner to ito matron member ka karusya menyan sawas imi pakpakit chala limaw chala isak sampongeo. Covenant partner, covenant wat ki chay no kubana me kampan sawas kito chala limaw te chala isak nan sampongeo. Okay, kapropor ki may pilmi pompe ikak tiar chala limaw. Okay, masotralan ay tiaralan moni ap ay mong yung men yang sawas. It is God. Kau na maging yang aramas alan moni. Okay, so makampan men sawas akom yang kapakap kiyok kau no pulpo no mong yung ang payan sawas chala limaw chala isak sampongeo. Turinanan ewanan imen chailonggolanan sum iban chaibangola la laranet clock payo lel clock wono bangola life prayer pweki men klang kumail. Okay, men chailang klang para men chailan no sola amanaman abang momon chon sarawe me aman ko to kapu bang welcome bang kosayang bang kakelaka nikilang pa na kahit teksa nga po ikas kasayan screen na isa sa magkikilang niya. Okay? Aria sumo ban life clock payo lel wano ranet lel nialem. Niat lel nialem. So may kay manane wato irang kapakap wato chebang kilang pa na. So sume pointiya chalaya pagkilimaisak. Makakadrop po kata Aramas apugi. Sume yananak chailong golala leo pokatar mas kitsama. Gay mo anana chala lima buki. Pilmia computer. Maybe la nane yang chailen ya tatong may tatong na telefon sin telefon poy chik computer me yanana pag chailong tatong po a child papa ko tro child koir tapana yan but to tran laut sang ma computer chala kitsama MacBook. Okay, chala kitsama. So sama na license kami anane. O ya sama na kami miya me uyo non chal sambong ya silu chay Bible study up chay sai kairta nan technology nan momon atay wiya pa me konong. Okay, ikilang momotso chay ka momotso on masel Israel use sangan program yo me chay kakyan tatongi. Programa chay pan coal may chaipan use regular Zoom may use and sa watra ngila chay ka kan momom popoki to chaipan tao ke chaipan kautak chaipan momon fellowship. Okay, nana child rich tier kau na pan open dan kau na open daral ap ma chaipan sawas pano katoke apan inenen ma bang kapayatanan ngana child ka. So mia sangan haps kay me pantatokong sangan computer me yananeo. Or machay panalita sa computer chay kola use sangan Zoom live Facebook. Eka kola to Weibo og chay ka fellowship medwetra tamak sa kung kokon nanim sarawya korusya ka kon so telebili o saramia. Chay pang call sangan trayo stro mompopoki. Okay? So
Kau nak yang kecil creativity itu tip sawa celanane. Beso ibil mena an kijan so mawang kalangan ang kumailakan me. Iso joja pakia sang niya mail mong yung kalangan mail ceper kataroto sent. Abu isang anan ka me uyuwanon. Okay? Atal salvation rengko free. Tatokang kau no cost money. Okay? Pwede kumoni magchay mo organize ang pwoat. Karya clock payo chay bangolanan Zoom kita sin announcement nan page. So okay call ya mo puisa sa imo kau na bang kitong kecil kamerain ngoy bil sa technology sin serika may chay ban download Zoom cloud meeting. Ariyan sa may download number gitar. Okay chay ban daily clock payo ay clock payo awar yaw chay ban live kapagap. So memang mia request chay bang wapana chay ban basa pana nan page ba chay bang kelang panok chay kapakape. So bantola try yung chay lesson en ranwo chay masanik chay powehdier dihp. Chay powehdier dihp. Chay powehdier dihp. Ngilen lesana pan ngilen me kopurpuryang ang metodo me papaki Bible study sang atraranto yo. Wegi yang ay kan rokodor patangi songo ay kamelele me mia pak patak makarani songo. Apui ko sampalan chailen utano sola atrail identity is ke chail. Ren kauno tama kauno uya yang ke chailer. Poma so ay magarata chay luluwad. Magarata chay so to celebrate magchay mir naneo Mour toror. Ari terma kanin tintadong niya chay iluwad. Ari men kayo bakchojo ikin kapagap kung kumaire kin sang puegi. Tuwe jo masono tintama ay confession day kamelele changa kiswasa. Ari ay kapagap Chayban submit, chayban anana masa ng God. Okay? Ka school ki o men kelepla men pleo kop reyang buen udang kirdi an san salamao. Okay? Okay kinale play ka school kan o wagdong in senarail. Okay? Ngoy ko por me ka school me wiyakan kapor me ikapagap ki kay zizol ki kamarayan court karatan so koros me kapw ikapor ke mangen sarawi ki yang kamarayan pa arya komi ni tuwa no mo bana lete masano kom so japan rirong sombatago ap kom panalete masano irong ki kupuramuyan makom submit nan masano teso makom baik yang makom mimilale teso. Okay pokay kinaleti ay ka school kan rel twist what ki wagdang and testify and yeah kadede in sena rel kan ari komo ban sa chip sabal kom ban sa wewe ki kaway melal mebit masanen god ngay sa wewe ki sa yang Bible school abo it dependi iko por ki kaway tin ngay sarawi san sa mi wata kalay sa set pan ngay sarawi melawa school ya tayo ma. Okay. Alright, so imi men kapure ki yang wang ka sampalan chailan mangit is ke chail Krais wiya yang ke chailer kola ta ka sampal ki o mimilale o maso chay bang worelar na Bible study iban bilaliale di je songang kawit kan mebit iluwet kasongosong kapkapelia. Okay? Kasongosong kapkapel ki chail anso koros ma chay solang te so kasongosong kapkapel ki chail. Tama kayo kasampal chay banasa me Mourin solang Mour kapw. Okay? Mourin solang chay so ka chay tamiagot. Krais wiatar me koros nek ija chay go doauese. Alright. Kaudiahl ewe sa kwano. Ketiki nilima palimaun isuh o kedlahs kongpot me riau uhsang ni doauese. Ako saya Kaudiahl
Kaudiahl ismenjungieta Kaudiahl John. So nan warakin Krais kan buksaraw kun kosaya wasakay. The one Jesus loves. Ima kayo pulupul nampungan warang ko anso me Jesus kachpun sambawat so anso me Jesus kachla. Tuwaja ko la pueki persecution. Masa na o tuwaja iralakan me wong ariyo ko la mimi tekeyo matan ki Patmos. Arya wasami wat ka. And in the spirit as chuminanutuk eminan ngen or kauno kasaleyang iyo nan lang. Okay? Ketiki nilima palimaun isuh o yak lang ata Jesus. O kedlahs kong pot me riau uhsang ni doauese. Silangi inenen kamahl duwehte mahlen ketipin souwas. Mo kamu madawa ketipin ni souwas cai suka kelang wan kamahl. Okay? Kai dektra cai wata kata. And so what? Mi tur Aramas me ngenen kaun amen. Ngeneral koko tala kelang. Rekelang kaun restuka kelang wan mal. Rendam melingalingwo. Kung kamas kunire la kapuipila so lan so me kelang ata laito maskun la so masani me silangin kauno uhdahn wana kamahl duwehte ketipin souwas cai cuka kelang tala abang ketipin takata apa cogo ta cai ka kelang pangkir tira cai ka kelang ani souwas uhdahn kamahl aprai la kame experience regular mong kauno roka saya uhdahn bil lingalingo kelel sang ketipin niya patowanta ia perdi ban alielwokan duwehte Aramas melaman. Okay, anso me John kelangata Jesus perdi anda me duwehte Aramas melaman. Katukitang lima palimaun boy o masani keder masak ngoy met trapi o imun me koros. Okay? Ngoy met trapi o imun me koros. Ime chay ka kosaya keme Jesus melel chay kosaya Jesus kotto kadete kap kola. A birth tuwaja iputi nang kadete kap. Ap Jesus chay bang watak nan Genesis chay bang watak nan soni sa payo akat kadete me Jesus ye imasa ng got me paluar wiya la paluar ay bil Jesus me kat chanmon kapugapug ariya masani wasa ngoy me trapi o imulan me koros ye ngoy me ye yaso imelar ap yet imemorta kokola. Okay? Imelar po ekyo chay mangi Krais kat to pola. Apo masani yet emorla. Como yo ngoy ketra ata power and kadete kusang ni yasatan Krais. Makarita ko Aramas pan ais chuka melele Krais. Okay? Ana study po Krais kelep kom chuka tiar trikan wasakis. Okay, wasa me history ko sa iya Krais kom chukak tiar. Pogida eya sata. Ya letier kien mela. Opil nan wasan mela kan, okay? Ya letier ako sa iya me ayafte kien mela. Maso Aramas mela soto powehdi Dihp. Krais kapuresan chepel karata kiyang komo yan sama komo sapal. Okay? Kaman kien Mour paluoro mo yan paluoro ya mela nganata ko wala rin kauno ekat kiyang Kitail Mour. Okay, so atay poson minute kadek tamen chay kajeta sotra kauno kapakong Kitail Mour nganatel kapil mela kauno katkito Jesus puen kaporeyang Kitail kin Mour. Okay, powehdi Dihp karada Aramas man me pepunso sa Krais
yaban sa chaka powehdi dihp. Aramas aman me sa mweidohng Krais me ye masano en rula Mour sa chaka powehdi dihp. Okay? As children of God, we live above sin. So sin God making kidin lo kayang way po yung kag chama-chaman. Okay, niya chay we are Syrian God. Kachay Momour po nang dihp. Chay Momour po nang dihp. Kareta komder ko sa me iluwat. Luwat o Aramas me sa jeep sapal. Makompanip sapal, wawn kita ma Krais wiya yung komuyo apali ka na yung. Kung Momour po nang dihp. Po kita, kauno kung wo kita lain ng Aramas. Kauno kung kiyang kachay ngane pa chay lender Mourki inanganutuk. Okay, karyang current limaur sa keo. Krais soto uhdahn tipa. Kota puya kila momen Aramas tipan duwehte kitail. Pugitail yang iyan kila pungan kot. Okay, once again komuyongoy sa takateta mekot ongata Mour soto. Krais katetar mekor si chay laleti. Okay, masani me Krais soto tipa. Apo melan Aramas tipan William Kitail Deer oye melan ito na tail tipan. Puwag makitail kamelelei riak tail yanger pungula ren kot. Okay, irong amawang Krais kan ma. Kay dek rong amawang Christmas. Kay dek patapa. Okay, irong amawan ma. Kitail miminan tip so chaka cheta mekot so chaka pralang kauno. Krais ko do ya yang kitail chay puko aleta. Okay? Roman wano isak payo, di butan solar pan kakaun kumail. Po kumail sotokan Momour pan Kosonned. Po pan Kalahngan-sohte. Okay? Komuyongoy, chasoto Momour pan Kosonned. A pan Kalahngan. Kosonned to Aramas pilipil jamagak lukur lang kauno. Kosonned to sapung tra akjay mela. Okay, so makjay mela. Lala jay ligjay mela. Apueke Krais. Kalahngan weweki Krais ni masanan wayo. Krais weweki undeserving forgiveness. Kejas chuwaran chamina na tipan pon o datra makala. Karate chay chukak song atay makala ninda. Oy porsakin sarawi. Oy katek mayrang. Oy watlikibuk sarawi. So, okay, atay Mourin makala mong kot o kosan ren Kalahngan ren kot. Kareta kachay Mour la lale pagchay la leta a patiye ligi wokitala chay wiwiyakan. Okay, deep solar kakaun kumail. Ansa me chay sa Momourki Krais tuwacha atay wiwiyakoros emeliksan salamao. Eme mokmokit nu Kosonned. A mokmokit ke Kalahngan tuwacha yasa mga itipan naman na limbakan kot maka ngay suucharakan ariaypan kaprayang kauno ay Kalahngan. Puyagat kito Kalahngan. Kaprayang kauno Kalahngan istuman kansens with isu imenudir paikyang tame masani. So Momourki Kosonned, Momourki Kalahngan wak pasang. Okay? Puyagat Kalahngan kauno kito sapol Kalahngan karatay mengkaprayangi Kalahngan so istuman wiyatat dihp. Momourki Kosonned iban mas prapor kis prap. Aramas chukulangnya ikak prapat dihp. Kosonned mo. Estuip sang lole. Momourki law. Smigil gilango po kalakapaman miya. Okay, so Krais o law wak pasang. Komuyongoy chayeyas nan Krais, nan Kalahngan. So puwegi ay sa kanakano patkulo tipan. Kauno kasalayang niya sabol Kalahngan makon tipaykan. Ibang kaprayang kauno ay kapw sang niya ay mensajo yata dihp. Okay? So Krais mo. Awag sa ngayon taoy masakot. Istuban pirap, istuban nanak, istuban kamahl, istuban. Uwan sa makin so kaya lapay sa ibang kakilang sali Aramas chuchok pang yata dihp. Okay, so awag pasang. Ima Krais wadong kitail limba ko, na ko. Arya komoy sa ulang aman
powehdi amui kapung kalangan ng kauno kompan men Mour ke Mour me kuporki selar lamun Kosonned re child yata mau child Momourki Powehdier Dihp powehdi men wan ke kalangan no imang kapriyang kauno kalangan. Okay, I hope esansal iwe wen po ki makchaipan suja tatong ki Momourki Kalahngan ak chela kuyu papa kauno chaipan imsakla chai kamelel kan miminang Kosonned chaipan imsakla chai luya pa kan miminang Kosonned. Okay, Kosonned karasapa iban oiban wat puksaraw pa kaunon pa kongnya. Okay, Kosonned mo oiban yan saraw pa kaunoan aliyata Kosonned mo. Okay, sangan example ko. Chay sa saraw pa kaunon alik chelta chay saraw pa chay men limbakong kauno chay pakapaga chay men ronga sangi imi chay ko kila saraw. Okay, kalangan mo. Iban mayroong po puino de sola parengkenia. So, mayroong po ki pakong kauno iwiwi kita may masani o tama kupro. So, kalangan o pangkin pit tama kauno wiyayang kitailer. Ime chay wiyaki tak chay wiyaki. Alright. Nang ko yon son limau payo, with Krais we are overcomers. Overcomers. Tuwad at tama Krais we are chay wiyalar Aramas and powehdi. Karita kam der ko siya ngoy Aramas luwet. Okay, Aramas mesay sapal konong aray ko sa emen kan. Kachay may sapal masano masani kachay Aramas and powehdi. Apan rasang ismenay champion nan wrestling sa sapo is chukang galan sa ko. Wrestler man te sompatar man koi patar nan ringo I kana. Ia aledi apelto I makana. Awaled mo ia lepelto I klanga bodo. In the you the overcomer. Okay? Ima Krais we are younger child. I fight the battle. A big child and go dongi. Yang wana bigi a cape of his life. A may rongi lai. Pola. Aria winning Mouro ale chagatong child. Gay imagola pay. We know ale chagatong child. Karata kay Ramaskinda. Melel you. Coach limpakong ya. Pangkologe kanya hell. Melel you. Okay, okay, Aramas Roshka Melele. Membombe, okay. Roshka Melele renda, Chikamelele, Makot, Limbak, Taibango Gilanan hell. Agi come stuponasa. Come stuponasa tameuya young comuyer. Careda, mweidohng cheeses. And go lapon lobo. That's about mweidohng kamuyan bigolanan hell. Okay, so bilibil ka samban. We are young child overcome. So ma ipana lady wanki win me kauno wia. Shimenat ki young Satan winner. Jesus win ya po yung golanan lang. Agitong yayar ki overcome death. We are young yayar overcomer. Powehdi Dihp. Powehdi dengan triple. Riau may pambon sa sangay mela. Kauno pan mweidohng niya yung golanan hel. Pokita. Ischo aleta isi mewiyayang is ngoy mewiyayang yaw. Okay? Magarata kampani rongoway kamu yung ngoy kacheta sotra. He done it all for us. Kareta kauno sarawi. Chaycho ka play around. Kaita ke sarawi yap kolom. Eturke limbak. Amak chay paikiyang chaypan. Momour ng kalangan. Puat sang lale puat yeliki. Peren pepol me kauno pang kiyang komoy sambas choka kiwi. Okay, so email young child overcomer. Kareta komde matawa yang kom. Kompamangi po malial control wiwya. Malial keng kaunta paluwaran Aramas. So may pampurtangan tangoy Aramas luwet. Eh, ipilada luwet isa sa may overcomer.
Nanay kapakapakan tray biso to kapakapin Aramas powehdi po imet meluet. Karada seten kinaw yaw ipan namen ja purgi eu problem eu kapalan. Ayewa chay met chay luet. Ngay just luet. Krais po la pa chay lang kela. Chay pilata luet pogda. Chay kapakap sapum. Chay sucha mena leta. Aleta word kuposon. Because school kuposon last week. I kasampal bang poson kelep. I bro isak winnow. Poson kelep me bangka kaparanda kauno. Pogda poson kelep. Magchay banani ke pagchay lang kak receive. Alegi di songan mau kameu ya yang kecay ler. Roman walus lisa kisu. So when is song pukat chorus kecay bewedier unsak. Sang ne manaman en ime katin lalale kecay. Okay? Amigo sa Jacque, we are more than conqueror. We are more than conqueror. Roman walus lisa kisu. Ni song pukat chorus kecay bewedier unsak. Bewedier unsak. Ime karta yapal masanong kotron mamasani yeo. Ay ban kang kamelele yeo ligi ayam bangka kelail. Amay bandacha pungki yang kaunot is ngoy me uyayang yayer ngoy Mour lale. Oy bang purda tebel mi ban so chorus. Bang purda so choka song yo loud. Okay? We've been redeemed by the shed blood. God looks at us righteous, holy. Okay? Kauno irong ketel niya chel pung. Irong ketel niya chel makalakal. Irong ketel chel sarawi. Kayong koren chewi silisak. Ye me coach katin kupuraken kumail. Pukmailen wiyala sapolema ren Krais. O Krais en wiyala atal pararen kupurakang. Stowe o kidakat kupurakang. Manongela kol ki serlin pa papan wewe ki. Apena imatamataw kupurakang wat ki. Moy lalokang. Marain kupurakang. So Kitail punglar powehdi Krais. O powehdi Krais kitail mayauda o wiyala sapol mangkot Aramas sarawi. Okay? Kitail pungla, we become righteous. Isaiah wani sakpaya wano atay wiyamakan rasan likorin na mangkot. Kareta chay chukak pen wiyamao. Atay pungla makaw na pangkatan ki. Oh, kamu pungyo te ko Aramas pungaman ko seriang ko pungaman wekin chang Krais. Kareta ban apolong meman mesojib sapal apan men kameleles puksaraw pwe easa mesapon. Easa mesay wow nagin chang Krais. Gaya pa makapan kapag kitipom kan pakiyang chang Krais ang kamakele. Nito na ino kitira ban na kong kami. Makareta palilautin ay kasi yung Aramas ikin menindang rel. Alita Krais, mweidohng Krais am Mour. Pwitala na chay pungula mo. Okay? Chay pungula, chay wiyala sapol mangkod mesarawi. Makareta chay der ntaseli me chay kan. Libana taba wadweja chay rintungatar pora na chay mela. Wiratar pina chay so. Pwede kita, kauno irong sapol Aramas akan resarawi. Imo kampang kang kita ke deep. Pwede sarawi, kampang pungki yang kamu kampang receive who you are. Aledi is kamu masa nang goto ka saya. Kamu ya Aramas puman so is cuman ka sa pungaya la po ipunglar mongkot. Njang Krais kamakaliya tar pungla. Okay, so masa ni sapol mongkot Aramas sarawi. Okay, ngay Aramas sarawi cuman kamamali ya po sarawi. Tama ka ono masani ke chay sarawi ya chay pan min kan sarawi. Okay, chay kin namanang gumorin solang. Namanang gumorin solang wat kamangkarani rot. Kamen minang kay mo mesitan pan takay kami. Okay, chay pan namanang gumorin solang. May pan namanang gumorin solang wat ki. Ngayon south kakaon palilaud.
Okay? Kamu yung ngay bang kick kumawing and sound. Just chiba naman ang kamurin sa ulang. Poyijal. So jiwal lagi. So kau no agar keng chay sarawi. Amen. Rabilinda yang kamu kapuinin sarawi daga holy. Yes. Kalangan ng court. Ikakyan sarawi. Okay? So wana chaikin lama me chais just sarawi pak to the chaikin kapagap o maing siwa coach kaun labalap ngoy aramas so char manet so kapagap ko konong mela kapagap o aramas mesasa me sarawi okay kapagap o aramas mesasa me LS chokon iko sambal ban chailen ipsabal ibang pungki yang kau no is ngoy I am righteous. So cuma kisang po ya ibilibil ibilata Krais. So cuma kenta dong ya o ketipin ang ikun wiya tati pak mang ketipaikan. Abdipin Korean wayalan anhel kau no bogelar kau no magong yoyer po ip sapal Mour nampalu waraotra apalu moro wogela kau no kaunta. Okay? Sarawi maing sarawi. Ngoy Aramas sarawi. Pwede kita kau no kasarawi yala. Okay, ganin da kas ismen mweidohng kan bata pwe. Makiti kantra. Okay? Maka makiti wasang kau takan mau. Maka mupsaba labde mau la. Penganen kod tiada pawai. So macam wo magchay Aramas sarawi. Aramas sarawi. Sipan men kau yo talk deep. Eman hobos wata sakanakan. Ngoy Aramas sarawi. Ngoy sabon mangkot tipson toto. Magchabang kaparo kong kachay samba ba ni buy dire chay. Okay? Apa ni buy dire chay pangko to yo wan parono pitoy ngay kamahl. Pogitay bangkang sarawi. Tay bangkang ki sarawi. Pumay ba nasa may sarawi kauno kasarawi yola. Ay bang chumen doga deep. Ngoy Aramas sarawi. Cuma itu kaya ngoy likatak tu ngoy bapa sarawi, nganan kot merey, you wow nikinya, sis cuban doge di, okay, you Mourki Krais and Momourki Krais, puagi kalangan en kot, ay mengkapreyang I kalangan, okay? So menla magmail chon Bible study kiniyang kapagapenda o may ngoy sa warmanat so kom warong, kerking komi kom sarawi. O kampung, child kapag sabong po yung chicken insense would kiba child, child to appreciate, child to accept, child to later is child. Arya child mogot kan kimpara kon sampa. Kaya ban sarawi ari bang kailong kilara maso, because ko saya deep. May yasa may sarawi balwara sarawi pa kauno nauder kotlala is chana ne toke. May sabong ala toke repent, turn around, huh? Pak mangi ti pakano wokitak chance awo. Wokitak. All right. Kayon Thessalonica 5 oriesak silu arkot makatangkat kiyang Kitail Powehdi en pil katin sapulman kin kumail ta tolul. Kot makat kiyang Kitail Powehdi en pil sapulman kin Kitail ta tolul wat ki. Chailan tanan Chailan udan lelti. Yerameng sin likaman saulam. Ksinekis, ksinalap. Chailan udan tolul. O katin nakit kumail unsak. Nganamail, mongyongamail, paluaramail kan sang song sapung koros. Niyan son katton Krais. Okay? Emasanik chailan mangi megat kiyang Kitail Powehdi. So I karasaba te ikilelen me nganen kot kakaon komi amaka palakan mi miselita a Powehdi Mour makom kokono milale sambas choga kiwe kaono me bang kat kiwe ar Powehdi miremi aria komien
kamu yan uhdahn melelang kauno ne me koros. Okay? Ngano may lunsak, nongyo may lunsak, talwa lunsak. Okay? Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Chay chuka kekelal chanan ngayon, apalwa raw ya, ududeng seli, patengay-ngay, marmar suwet, kamahl, uyuyet deep. So chuka, spirit, soul, body. Okay? May mamasani. Chaylen, uhdahn, tolul. Tolul wat ke wasak koros. Lale leke na waranga. Kayon tesolun ka, limari yasak silui maybe. What ako, eh? Chay bang kairir to mo na chay babakot. Jesus masani chay lang goyo kalok. Ab chay lang chop manan. Jerusalem. Nan Sudia. Samaria. O nan irapan samba. Eh? Okay, ay panay rakin kasawi rakinda. Oh, so chop nana panay yap. Kos katrop ko pata ko inan wawa. Okay? Ay kakilagay child map child ta Krais. Job na no Jerusalem. Ye rampo dom seri na nimom kasawi. Nanam panay lap kasawi. Nanam way kasawi. Nan samba. Okay, so dahil pa sabang ay panay chorus makin Lebanon. Makinan kisang mata-matawa. Barya isa ko. Hito kayer. Kau na tatongkin niya yung renay panay. And so what I kairo ramimin ang sampa. Okay, and so what I kairo ramimin ang sampa. Karita, imo mo na chay mo rin sa ulang. Chay bang ko rin kau no. Emen tatawagin Kitail. Ningen, ni paluar. Emen tatawagin Kitail. So, chay bang koyerta. Chay bang koyerta nan paluara chay la. Nan ngana chay, nan paluara chay. O chay bang koyerta, koyer pasang. Nana chay mo rin sa ulang. Nana chay influence. Okay? Ima ka ano ko purki. Armak paluara ban sa koyerta nana mo rin sa ulang. E chakak toke nan Jerusalem, nan Sudia, nan Samaria, nan irapan samba. Chakak. Karetap komyo ngayon anak koyerta personal. Okay? Ningen, ni mongyong, ni body, as a person, ni tuwa Aramas man. Pagkano ang kaktatonggang Kitail, pilkolanan. At ay liriano influence, at ay panay chuk panay lao, chona chay weyo na narapan sampa. Imakano, pekarong aman. At ay chay bang kilantiyan niya atra, papaliya ngay melam mawar. Kasalapan me chay kokerta, at ay tama chay wewe kita panut, ke Aramas chay kan. Okay? Kau nama sanik challenge pakongi, emasani yang picture, maka pakongnya kamu nganai sipakan, karena kesampal cebang koyon pakongi, challenge kak wia, tamu kupuror macam pakongi ni ningan child ni paluara child ni mongyong unsak, cakap patiye, nana child tadokeng kalau kabe cakap patiye, dia cebang mendaki. Powehdi, chay sek pakongi as a person, ngen, mongyong, ni paluar. Alright, it is the will of God for our life that we live blameless. Yikuprang kao no, chay langkak mour me sarawi, me wow, me pung. Ori sarawi wow pung maka ko sarang kao no. Ngay chay chukak ping kamo mayang, chay ban men up chay chukak milale. Son payo isa kisu. Armeman me asa the wewe kitama pung men wiya so jagan wiya ye deep. So deep nanan mangay. Okay, may souleng de so souleng deep nanan mangay. According to the scripture, nito ang puk saraw yanan son James payo isa kisu. Tuwa dyan, magchelas sa tama chelen wiya at chay sa wiya deep. Maya sa miya na kapakapay pang deep, iwanan mangay. Maya sa miya na wata-wata pangaki deep. Okay? Maya sa miya na kalukong menin pa yan ay pangaki deep.
Yes, I mean, may wrong I can't wait link in money deep inenen mangay. Mangay, child and low dilale. Ima ko sampal kik challenge. Pakong kaunomon mea koros. Pakong kaunomon mea koros. Limpagoan overrule and we are person of a child. Ariak challenge bangak powehdi dihp ni al koros. Okay? Pakong ban o ipakong kauno ime wat tengene puksaraw po imene wongi. Ewok sangay banda. O ibang watawat po ima ko sandis and buya. Kosonned mo. Okay? O ibang watagaron po ima ko santiran wat. Kosonned mo. Ay ban o ibang kapakap po imang ko sa ilang kauna imang kauna masantong niya. Krais mo. Okay? So rang koros check and chacho ka chay mokit ka na chay kamelel kan. Mau ye Momourki Kalahngan, teu ye Momourki Kosonned. All sin matters of the will and voice. Okay, so I mean all sin involves matter of will and voice. So deep chorus mabanggodo, ibudire child, esang niya child wrong, o menwiya tamangile. Tuwa deep udan banggodo, a child will, a child a child will do instant a child, okay? Instant a child, my child, and we are the so. Kasonga song tampang kodo instant a child, so instant no. Ima kayo kasampal po iwasa magkanopen ta. Sems eo isak payo isak lemao. Aramas kin lelong nan song. Sang ni pain a inang sweat o kin kainang iyang paini o kare yang nanti. Song utang godo eh. Song godo men patsakan warig child. A child linang ka akin kapayata song imekin kare do dihp. Ariyakin kanay chikiyati inang sweat. Uni dihp a poitar melel ekin kare yang mela. Okay? May banito krea mo song dihp. Kampamasan iso. Okay? Mia yang ay nanchon Bible study magin. Minlaw kapakap kiniya po wasak koro sikilang laya song. Wasa karo sikilang selia song. Amen. Makambil soulang des soulang wasa karo sikilang selia song. Ya child kian ke child the will. Okay? Instant a child. So ime ko siya na wasa. Song udahan pang kodo asak tawag ke child icha ngilingilete ta ya moma kikilang tong ke child esteti. So kay den dihp. Ang sama ko matawadar kapw arya kay powehdi. O may sujo repent may sujo sopesang mimilale arya mela sojok. Okay powehda ibudi. So ang sama chay kin matawadan na chay malyad machay sujo paliala chan sa o porye nan buya. Karasa pa pangkilang wala man mauki ama pampil mall ay Mourki ya same yanana powehdi. Ama isuh powehdi. Arya kak kai to kito kisin kosoy ya pweki ay Mourki yo abiyare. Ama isuh powehdi. Ipan open dal pangkai powehdi tipenanak. Ama isuh mir nanako kauno pilu ya mama sanjo ngen sarau ya mama sanjo. Ay isuh mengkaudi mela. Okay? So agasali yang kecail me. Kasong wasa koros check lang sili kasong. Anso me child tempted child mogit kita mainangi atate lugar tate right away pwede yung ipsapal ngan sarawgan masaner. Arya chabanta cha kaunta. Mama tamata o sabong banta. Oy pelianok ni marang kaun Jesus ngan south kadebi ay malian. Okay, chay chukan kosa yawe sanan tawa sa child kan
authority kapakaben powehdi chagan daje punsa sa pueki bang kamay chita masay na nga po yung mga kilado ponpe membompe re maliki divorce re maliki may pasan tuwa chaka wulwulya nam sorry ya ba wana mangay ama kambang wadak puksarawi God hate divorce kauno kailongki may pasan di kauno kailongki may pasan chay soulang chay bil operating moment men samba pokita inongo podidar nan malyel nan nong yongo aja chulo kayang ngen saraw lo kayanda Jacque esa pung kainene yuga la kapaka chulo kayang pampunsa sama kikiyang aksen anso okay ay momentib agen budi a powehdi yo kauno kiyang komuyer ngen saraw makan masan okay Aramas kinta oh ibang wiamang tuecha meko tendangnya atan meko jongen sarawi okay atan meko jongen sarawi yan sama komu sapal komu chukal gele karata yai komu yechi kasongon dendamma makom chupam palian kasongon ban overrule aban triata kai powehdi okay. So how to overcome sin and live above sin? Child kosaya me Jesus e masani me powehdi Dihp child. Apaliyo apaliyo chaisa sa apali chaginda chut donkin sana child manokela kauno. Nan chud riesak payo. Chud tuecha socha chapter. Okay? First yomo tuecha chud mon Kaudiahl. Riesak payo, riesak payo. Ongi me manaman en kasilasang kumail nan Dihp o katkiyang kumail ni min o makalakal o teran paran mon Silangi lingaling. Okay? Kauno katkiyang kitail manaman. Karatay kakelakay komi. Sapungala ay main komi yung ay kak sapungala. Kasongosong koros melelang kitail. Emasani me akin mweidohng tra me check ak powehdi ata chay chukum powehdi gi chekin bilata so che powehdi okay kayong kuran chaisak irachigit isak silu pues song koros mekin lelang kumail imekin lelang Aramas koros kot uhdahn melel o sotra pan kin mweidohng kumail enale kasongosong kan mekumail sotra kak powehdi apan son kasongosong apan katkiyang kumail kelail po kumailen kak tataur o pitsang songosong okay karasaba me yap chuko sayaw kasongosong selimi mi selimbay are chayban irong po kauno irirong child chepelbil irirong child yamomana child react yamomana child sapeng yama child kosondi ya child pilipil on kasonga okay aman riau saraben dame kasongi sakaun why okay sakaun why so Dihp koros me chaikin lele awiya chai kalwat kai de pueki Dihp kauno kai longkeng kitail so kauno pokong kitailo kauno menyang souwas o kiyang kitailer power and powehdi so tuweda ma serapena me koskose yang ya akalwat sa kaun wai abodo wada sa kaun wai a friend kan kapkabel ki sa kaun wai ya asa nan ngene wasa ipsapale rakan toke so dami indayang inda focus on Krais okay focus on Krais pueki kasongosong trebel wiwiakan toke nan nga naman consensuat question toke nan utukom meuyamamoren mention toke. Okay, so tamin dayang internasong kapakapan authority, nasong kapakapan powehdi, abang wukita lamun nangan. Okay, back to the check. Oh my Jesus, melaw kiwi sangiya kasongosong palianta po mo ko sang ranchebel at kauno kiyong kachaynganan powehdi. So indang wukita lam kapakapan ko palian, nasong kapakapan komat, kapan chokalaga salar nangi. Okay. Pueki emasani
kauno setraka kiyang kecai kasama-sama kam ken lelel soulang cekan relelong rail powehdi rail wia kekelail rawia tap pilipil. Okay, so makamoi luluwat kam sojo ya tap pilipili karapa. Kam sojo mempalian, kam sojo menaleta his kam makauno ya yang kam Aramas pung, kam Aramas sarawi. Okay, so Alana child pitsang sangan kasong-songkan caipan mangi tatong kupuk sarau gele kapaya tatama kauno masanir puegi ikela pa child so na isa klima wisu makumail ken patong ya o ay patangkan ken patong kumail or kumail pangken pak mekot makumail anane apan wiawi te paiki yang kumail. Okay, child me bang yakako kaken poson wo emasani makmakin patong ya duwehte yayi kasong-song patong kauno chupan punsasala kauno ay toke kasong-song. Okay, patong kauno yayi kasong-song mon masaya puegi ay patong kauno benta o main kaun kito nya kela bay ipelian ta utengan trepelo powehdi kasong-songan. Okay, so kampang prophesy kampang kapakaben powehdi pontame akampang trokala kela pau sotra minane inango kauna banda tegemela so masani mail patong ya mo child chong kauno asa me check in le long kasong-song yaramang kasong-song ko ta ka shut down kanda ibang sintoke tra lakap na kalulang ay prong so masangan excuse ko ibang uyuya ibang sa trap wasayo apan repeat. Okay, so iban doauese palian paksawas rengkauno palian because ya patong ya so kamu mebancapin patong ay patangkan patong kamu ya patangkan camanta tama kauno masani kis kamu ariap cakana gala scripture kan is kamu yala Aramas puman rengkot kamu ya Aramas sarawiman taiban men kamu malgi ki palwara yale mekotin samba mewong ko prangkauno. Okay, so ya so na isak lemau isumo masani me makchaipan patongi o patong Kitail song koros me chaipan bakit abang poita. Okay, we must stay off the devil's territory, not compromise the word pileuma a child association damak child kaperenki damak child patong abang kon wiala is Kitail karata mai luet Yermani lukayala nan wasami bang pobudia. May luwat chang akot. Yerman mok cheban pilipil nang kasampal. Okay, pilipilin kakairata chay posono kasampal. Kasi yayer ay testimony na neway video kan me. Ansa miyaleta Krais iminanay teenage pon sinserepen paranin sampa kinyang ay kan koseli nan mon sakawabe. Pueki ay corner tatakan kauno nanay Mour kempchirael. Ni alam kan ran nat kola party bang loketi ay parau kamu moyang meschumia pogita ikang poiban yang yesa mi ban toketip. Okay, so karata child association ta chay patapatong makang kakela kamu poson patong amakang panggoyo la kam sai kela kam chakak powehdi ter patong ichar marentin tayo Israel o perani samba pon panudi samba. Okay, pilipil mo kamuyatan pan wayo kola mong kauno. Nang koyon son riau isa klimau isa kisu kumail ter pakong samba de dupso memiminan samba pumakmail ken pakong samba pakapan samo soja mimilala mail. Okay, ma kom asa kom mangi kom isterian court kom upsapal pomu kaperen kan mimitan anta samba perenki arya soja pakapan samo remi may naminan matamatao anan mongyong nunsa kauno mangi mesotra. Okay, puwe kita niampan pakong kauno kampan luroro ki kampan sojo mempatong wasakan lalawa kauno kam sojo mempatong mogit kan me kansen swatong kauno karata souleng regen persecuted regen Aramasin sambakan kenuwang rail. Okay, ichar nuwang Kitail. Ira juga isa kesu sampawat o me koros nin sampa me Aramas kin inang yang kin sosorala ap me kin
kapw kupuran kot pan Mour kokolata. Okay, sambawat ngay king kalap kacaman kiniyang ya. Anso may pulopul na na Mourin solang. Anso me kasongosong kan duwehte mimipon mga yawanay ikintami. Mourin solang akak work pogda inong sambaw loud. Okay? Arya tame ikin kayo chama-chaman ngayon saraw mo making kawit kiniya. May koras me pitsamba panudi pon sambawat. Ang posonan pang waywalanan lang. Okay? So, pul masa ng go trayamoy. Pansama kong kasong kostayang ping kami. Kamstana na, aman na nang lay hands pon. Chapo mo yan po kami yung kelail. Kostay. Imechises masani ki ma'am nanan kasongasongan inenen. Koso ito, kostay yang. Okay? Yermen may panapakpak lang rin ka no. Kostay yang prophesy. Kostay yang magkowal kamiyo. Kowe o sambaban sorala ngoy pilipil me wiata iban umong kot iban ke Mour sojuk. Okay, kosay prophesy kosay po no Mour kosaya yang kami tama ka no kosaya me bit kami. Okay, we must guard our thoughts atay maliel ka kupur max serigan makengola Sunday school itaw dia hard time. Atay maliel ka kayo kasambal challenge card challenge para Nanuma child kan ikos yang child chon Bible study may sapal ko kairtana na child poson. Okay? Chaiban card, chaiban apali sangan kasto tamak chaigan play na numa child ka. Na winabe katrapa chay malial. Okay, ma sangan kasto nana kape katrapa bangkam pati na child inang chaigan pano imsakla menalasang. Okay? So chaiban card mau tamak jay kilang kasto abe tamak jay watak makasin abe. Okay, during so long bilal preacher ka me study kasaleta me ampil technology ya ni jay song or jay access nan telefon nan pan Aramas ka kilang kaston kilso abe song kan. Okay, o ko to bata so kasambal Tuwa alan kasonga tang kecil inenen laut sang masuk. Ika rabana kalanganen kot. Tuwa iban kila. Kauno kalangan tong kecil nan mewet nan diwa belapasang masuk. Masuk isa sa takot ngayon sarawi. Masuk isa sa saraw program yo. Okay, saraw is a tradition and so the spirit. Bogajak child born again. Ngayon saraw yang kecil. So in tawang kalanganen kauno and so can access on deep loud power and God ni amuya sala kauno alialu kengen kom kapw me koros. Okay, so japan para song kan makin powehdi dihp podip kini putinan maliel patienan wiuya. Japan para sangan kasto kan para sangan keng kan ne jail serikan Mia just so long we had that came maybe cartoon maybe puksara was riga kasangatki. Came mal makasokoso ya love sex mawin asariga perenki. So ngen kaima ngen chay baba no chay palian chay bam parairail o palian utengan chapel. Child friends kan, okay? Child ban selective, child ban mena warakong company yang rail kan me panaude child. Kaya de rail kan me pangkawit child sabong. So child Pilipil, so jami mitan ito ka kauno. Pilipil, yamo mo na child apalina no child. Yisingo kan me child pachong child posonan kukota. Okay? Yawa sa mi pangkawta kaya po ay posonan kukota. So Pilipilo ka sampal. Makarita child chuka gumong kauno ngayon ta. Pues kisang oras pan pointong ya pongay me plata, okay? Wiyayar tami ka chen wiyayar nak achay Pilipil sapong karta chay pan sojale kalangan pa. Kayon Tesalonika limaw riesa keo lel riesa riau. Kumay kasawi me koros. Kumay lar kolokol me mau kan koros. Kumay kadowa na wisang kumay meswet koros. Okay, kauno sa Japan kake dito nan mo inta Jacque mi uya mo ka ranet kete mau ya mo kan ranet
okay? Pilipilin kamera na ko yang kachai chai me bangam pilata. Ime masanigi kumail kasawi. So kasoba o inangan kapayata ko sang rechai sang ni sawasan ngen sarawi. Okay? Kumail kasawi me koras kolokol me mau kan kumail katowa na isang kumail mesuwet koras. Kakalik yoma, kakalik to a command. Kauno masani wiyama. Kasawi me koras. Kachora besang me mau. Te wiyama sweat. We must have consistent prayer life. Maurin kabakap. Banutan. Chay solang man. Chay chuka kay sula kabakap. Ma chay sula kabakap. May su chuka kabakap prano. Tuja is chos ngok ranet. Pag janas yes ngok na natramaurin solang. Chapa nanana kapakap. Anso koros. Ari ka school gear ko sampalen speaking in tongues. Puitra kapakapa may ang kakanso koros. Okay? May bang kapakapin lokaya. Kakanso kan may yasatay may bang kapakap ki. Kakanso kan may prayer meeting ape. Kakanso kan may awayo mo ni kidian kapakap. Speaking in tongues anso koros. Kareta ananak challenge lokaya turo. Puwegi kapakapon kakanso koros. Okay, we must have consistent prayer life. Build the inner man. Chailan kakela kala, lola chailan kela ilan so koros. Lola chail kapang kela ilan so koros. Kompang perdan mesang kompang, kon me coach to. Okay, maybe an emotion, chai chu birja, chai spirit. Amao chai, kau na masani chailan fill with the spirit and so koros. Ngen saraw men kau with ki chail rang koros. Apo kay bak yai chail emotion, chail minanuduk. So check up perta doja kauno to doja soja chai nangen kapakap. Okay, so speaking in tongues so lokaya tororo revive kakela ka nan ngana child. Okay, bilban tuya chakay paktani itanikan pang. Chaka kasayame anso koros perangi ta ko perang coach making we anso koros pang. Kaita kanso koros pang mak on ya main coach kaita kanso koros pang. Okay pak pang imeng kamahl demen pon sasa. Maya sa me igo perang kocho imi bang ye main coach melau kitongan nei main coach melau kakela kaya main coach melau mo hari misakala ka lokala kaya choror sa mga lokaya choror nan nganaman revive. Okay po ngayon sa magchayban sa joyo kapagap ngayon sa ditangkeng gechal kapunot ngayon sa ditangkeng gechal men pangaki ko perang coach magchayban na sa palian nan chut te masanen bombeyo masani suit Nan su 3 isak chapter ma metuja soja chapter 1 2 3 first 3 isak bwegi ran book mo so su 3 isak we must waya are kampakapai ko kumail we ata one me kumail kak po kumailen kakela kala mail poson sarawi kumail kapakap ni mana ngen sarawi so yamuna ibang kapakapen ngen sarawi lokayan toro Yamo may masanya kapakapin ngayon saraw yamo may bang kapakapin ngayon saraw chay chika kapakapin ngayon saraw chay so yamo may I mean yamo may how it look like we kapakapin ngayon saraw yan lokaya choror okay o karabara kasyak karaba ansa may chapter Bible study is chugan men lokaya choror pokita kompans chowe ki makoms chowe ki anso may chay ka school ki year lokaya tororo ka mau patrail akan revive akan kakela kanan ngana teka o akan kita Kaudiahl pantak chebaninda nan kapaka o akan kawela kela pan butengan chapel karadar mas kan moket nan miracle nan manaman lehen sabar mas malar akan lokaya toror pagitay ingen saraw makito ngana Aramas rangkak totokong kauno sa cheban men palian cheban menana ngin saraw chukak tiata po makom chuka melele Ngin saraw sudroka Kaudiahl kamu makam sudrana okay chay me bang ya kako we kos sayang ata ay panay me bil warailar nantatoken papa kau no apin rai ko saya oh ni ay rong yesa mi say kau tao din ngin saraw main chay kak waraila nanim saraw chay kak ya papa kau no ki sampar ap say kin drakon ngin saraw Jacque koso ya bajai wata kata kon celanane field okay nito one we are riau rail kon nesarawa ciata po rail raimba repapa kauno ne manamanan court
Okay, so we ko sambalan chailan kapakapki manamanan ngen sarawi. Rajik kriesa riau las kumail katokong Israel kan okay kumail katokong kumail katokong Israel kan maging kasal kumail torela okay o saraki Israel sang nang kisniyay okay watak kamkajen watak ni pe nomi anso wang kasambalan anso da magchaiban such a mission minded magchaiban such a matamatawa kalok para masan morla rogogola nanel okay es ansal kumail katokong katek sorry kumail katokong relakan makin pekasal okay mare pekasal okay bak igno ko duao rena mas pekasal pekinda ke choya watawat imaga pekasal ki porque kauno masaner bagas cep watawat kareta ka pekasal emasan e chailen kateko Aramas me pegasal o kumail torela oko yo saraki ralto matawa saraki kaite kisin kawai puen kodo saraki sa nan kisiniai okay ima kareta emasani ki chailen kapat kita nani Bruce ako sa yak chailen kapat kita kapachen mawen ki chailen lusarabi helmet of salvation okay mata-matawan nan lango kamor panan so korosimi na chay malian may morla rai penenay may morla ra chonay way masani chailen saraki sang kareta may pan asam iray kokolanan hell do something kapakap loud kalok loud pokita rokokolanan hell poksaro masani chailen saraki Israel chailen happy Israel do okay so tama wiyawinan in the spirit agun wiyawinan physical karasaba ibang goto in the spirit ibang kapakap ki ay panene kapakap ki chon way in the spirit okay in reality ibang kilang sampong riau bang kilang Aramas man uyabon sa kauno agoto ang kauno imakareta kapakap ki ko sampal child saraki sang Aramas nan hell okay kapakap powehdi ongongki kalok peren morla so once again kalangan ng kupurko Russia mayang ya clock tayo ibang purala live pon Zoom okay melaon download di Zoom pon sapol mo mo telephone number 504-010-8848 number Zoom mo sa Japan potapon Zoom chay ka klampa na kidia jel request kan kapakapana okay God kauno kakairada building a army nang kauno bada ijakaraba army of the Lord kareta kom men kelail iban men kelail chabayan chon Bible study o payaw daot pana okay chuko sa yami asa me goros isa sa palilaud meman bil dauda main puk sarawi sangya chaban share chaban mweidohng aman share alright kalanganan kauno pomail kalanganan komisyo ako kaun labalap kabengki yang komis sapol mo masanang kit kom gadjong kupuro kapayata korusya mayang rong tiray lakan mebilbang koronge Bible sa Mour kom gadjong kupuro kapayata at Mour sean kiyan so mawan kopro yang komiyat kapeng wegi song mau toto kan kom gadjong buyayang kom gadjong mawang kit pak toto sa wegi tebil wangi at balwarat mom yo Lord makom gadjong buyayang kit Aramas pung o Aramas sarawi kupray kit ngayon saraw po sang gengkak pilpegiang komi nika song kan akin lelang kit sen kak rong makom mamasan makom gadjong masani o kot sen kola bali right sen kola sen itawen tama sapol Momourki Kosonned yo kawit korusya me somao sa balian tamo sen somao palang asang mo sen somao usa sang mo sen somao nan palwararay kan marakak lukuriang komo Lord rang call upon you araban maula raban Mour lai makom gadjong masani sa kaprayang komiyat kapeng kasabak kalangan ng komakaun Jesus mawiyat kaunat sang Mour amen amen
Kailangan ng kupromay ko Rusya, chay ban chuba no morin souwas.